کۆمەلایە ڕەوشەن لە قامیشلۆ سەمینەرێکە تایبەت بە جلوبەرگên Kurdî çêkir. Di semînerê de dîroka cilûbergên Kurdî, cudahî û taybetmendiyên wan li her herêmeke Kurdistanê hatin nasandin. Nivîskara Kurd Şems Anter ku semîner pêşkêş kir û bi cilûbergên Kurdî jî çû pêşiya kesên ku beşdar bûne got di civata Kurdî de herî zêde jin giringiyê didin cilûbergan û diparêzin behsa sedemên rengînbûna cilûbergên jinên Kurd kir û taybetmendiya her herêmeke Rojavayê Kurdistanê li gora herêma din her herêmek cilûbergên Kurdî yên wê herêmê cuda ne raportek heye temaşe bikin. Ev cilana qutkê dirêj bi ser nedat li xwe kirin lê avaya çile li bajarê Qamişlo semînarek li ser cilûbergên Kurdî hat eldarxistin. Çima jî wilo dirêjê ji ber xweristiya Komeleya Rewşen roja duşemê 12 Sibata 2024 li bajarê Qamişlo ew semînar birêve bir. Duê semînarê de bi navnîşana dîroka cilûbergên Kurdî ku nivîskara Kurd Şems Anter li nivîsgeha Yekîtiya Nivîskarên Kurdistana Sûriyê pêşkêş kir, behsa gelek hûrgiliyên cilûbergên Kurdî hate kirin. Her wiha xalên hevsengî û ciyawaziya cilûbergên Kurdî ji navçeyekê heta navçeyeke din hate kirin. dîroka cilê Kurdî bêjin cilê cina li aliyê Dêrikê, li aliyê Amûdê, li aliyê Kobanê, li aliyê Efrînê û çima bêtir jin guh didin cil û bergê Kurdî û ji bo çi ev qarin cilê Kurdî ev qarin gorangoyê û ji bo çi remziya hûçik çiye û ya xeftan çiye yanî em ê serbaqa hemî tiştê cilê û bergê Kurdî re em ê serbaxin. خدي ايه برداي حسب قماش تدي قماش هي بموري Berg dirûya cilûbergên Kurdî behsa kar û behreya xwe divî warî de dike. هني للسرجنا كرد وتشكو بريك تشكي كردي رمزا مي تشكي كردي شخصية مي تشكي كردي امسر بلندن بي ومتبدي سرجعبات انا بيتر تشكي وبري كردي دروج بر دوك جند خوازة على طول حر جارب بدلكي هري مثلا مناسبات او حفلات وشو قماشي خوازن داكتي مثلا بري كان صلاة او قماشي برولوتنا وغيني شال ومركزات ونظام جورجيت افضل بس انا هر قماش هي يعني جيل خنا حيري تشبو خوازو اتشيك اف شفتيه اف جي جيرد بيجن انا قطعه كده هي منانيه كوما او كومايا حمي بليري زيفتي تشيكر بولو بشكل كدائري جروفر وليرانن افاياجي دبيجن تشبيهي تيريجي روجي ذكر Di semînarê de behsa cilûbergên jin û mêran û cilûbergên Kurdên êzdî jî hate kirin. Grupa me menavê na kiriye na binavê Rewşen teyemûnen bi navê Rewşen Bedirxan jinek çalak bû jinek معروف û ser mustewa بالنسبة لكردار طبعا و em grupa me ام بنافي جنيه وام بجلي كردي ام كاردكن لانه جلي كردي رمزا مية وام افتخار خبي دكن نخ يعني بايا افقم تشكانات خد كرج وبيدكي دقرتن پێشکەشکارا سەمینارê Şems Anter نیشان بووە کێدایە ku cilûbergên Kurdî li Rojavayê Kurdistanê hevşêwî kevokê ne ji ber ku kevok sembola mîtaniyan bû ku berî 4000 sal li wan navçeyan desthilatdar bû. Xalid Cemîl Mihemed Rûdaw ahûno girêdidan di rengê miklê kevokê de ana mê vegerin ser çîroka kevok سپاس و تماشا کر حتی ساعت 7 صبح خود